Jinavendan uçayan Aradoya denge gelden başkodarın heja iruye getirme 2025 seyşemli Brüksel'e saat yazdı lamede duazdı. Hemen uçayan dinavarojede peşkeş bikindem damazade araya berapuya. للشرناخي كتن ودركتنا سه هرمان حتا قدخه کرن والتیا للشرناخي كتنا لهرمن جایه گره سمونی جایه اکسیک او جایه میدانه یه ناوچه الکیا شرناخي قدخه کر هر سه هرم جی جبودو روجان وکه هرمن اولکاریا تیبت آدم کی هترا گاندن قدخه ده حتا سی ترمه بدومه ردمکه کو هر روش خلا آشتی تکرن ده لبو تفگر ارتشا ترک گمان آگل کرزده دکه جبو که افواجو باوی که آشتیانه بچه سری دوی در حال داوی لوان کریارن خوین داگیر کریه بینه خلک رقیه داخوازه هفدیتنا بريبر اپوره کر خلک کانتونا رقیه دست شانکرین که هفدیتنا بريبر اپوره جبو همه گلین آزادی خواز و دموکراتی خواز گرینگه هبونا ریبرتی دناو مده گلک پرسکره کن لهرمه چاری سردکه زهرا الحسن گود ام ده چارچوی کامپانیا ناو نتویده دخوازم بريبر اپوره هفدیتنه بکن ریبر اپو درزگاری جنان و آواکینا سیستما دموکراتیک ده خودی رولا سرکیه ام بانگ آزاد کنا ریبرتی دیکن او ریبر ایمه او بیوی جیان نابه احمد الخلف العثمان جگود داخوازا مبره بر آپوره هفدیتینه بکن دوی وره بردان العثمان بانک ریخسیر ناو نتوی او یکتی اوروپای کرکولگوری پیمانان دنابرا دولتان هاتره امزه کرنده آزادیا فیزیکی ریبرا پوپیک بینه عدنان الایجلیجی بانک لدولتا ترکیه کرکولگوری پینکا و آشتی و جواکا دموکراتیک تبیگره گود یکانه میمار آشتی ریبرا پویه و دوی دملدز آزاد به جنینج حلبی گوتنج با آزادی رزگاری ام پاپهندی فکرین ربراپونه جنینج باجر حلبی سپاسی خوش بو پیام فکرین ربراپو که هر داوی جبو جنولوژی دای پیشکش کرد هدایت الله سلیمان داوود و هد پیجه فکرین ربرتی رولا جنان او خوزای و دیگرینه او دخوز ده خورزگار کرنا جنان جچان دا پاشکوه کرنه ده دبالیکار لالیه کدن جی هبه محمد جی وانتشان دبیجه ریبرتی فکرک برفره آرزگاریه پیشکش کرد بو نمونه جنولوژیا کو گرینگی ده ناسنامای او دیروکا جنان او هول ده مافیوان و گرنه جن خودی انرژی که مزن آداین و اشتیه ده صبر و اراده ده جن دبستانن او دکارن گوهرتینه پیک بینن لیلا بیریک موجی افتشکوتن بریا فلسفه ریبرتی ام دکارن جواک آزاد آوا بکن و اشتیه پیک بینن ام دکارن خواهد همو قادان ده اثبات بکن ریبرتی جبوه که باوره لهامبورگ بانگا بشار بونا پیواجو جواکا دموکراتیک هات کرم مساجرانا روشبین لآلمانیا باجار هامبورگ ستانتانی ستاندا لبر ناوندا بازار یا مارسندوی هات دانین دستانده دسترانه لسر ریبرا پواتن و گوتن دوکرنا ستانده ده لسر ناوی مجلسا جنانا روشبین آگنیز آلسلمبون آخوی گوت اگر ترکیه آشتی دخوازه دوی دمل دست ریبرا پووره بردان پدیویا herkesi به آشتی هیا و یکانه میمار آشتی ریبرا پویده و همو هیزن دموکراتیک دستک بدن و پنگاوا دیرو که جن دکارن رولا پیشنگ بلیزن و بانک لجنان کرد و برول و میسیونا خرابن دوی دستور بداین که ریبرا پو به پارێزەر و ڕێخستنên jinan re hevdîtinê bike. شوات İzmir'e duroja siyeminde devam dike şevata 29 Haziran'da daneni ro dest beker bu bandora 5 şevat mezin bu jibu ve mirandreji hava u bejahi ve hevdan devam dike jiber şevatê taxên Atatürk û Cumhuriyetê 4 gund hatine vala kirin leguri agayan 21 kesên ku jiber du nexweş ketine li nexweşxanê hatine derman kirin şewata ku sê roj devam dike zirar da gelek xaniyan û dar û xwezayê لسه ناوچین مانیسای شوات بردوام 28 حزیران دل ناوچه آکی ساریا مانیسای شوات درکت و شوات دروجا چران ده دومه ده همان دمده دو جیل ناوچین احمدلی و کلای جی شوات دست بکربون جبر بایی کنترل کرنا شوات زحمت دبه و نها هم جی هوایی هم جی بجای و مداخله دکرن شواتا گو دوله آنتاکیای درکت بو هیجی دومه دلتاخا کارایاlı ya navçe Antakya ya Hatay'ı
Suriye şewat bi daristanê ket. Şewata ku duh dest pê kir bû hêj di dome. Şewat bi bandora bayê belavî taxên oğla karên û üç gedikê jî bû. Di domayiya şevê de müdaxale li hatiye kirin. Di danê sibehê de helîkopteran müdaxaleya şewatê kirin û hêjî müdaxale berdewam dike. Ji bo tedbîrê jî 3 tax hatine valakirin. Jin da atölye jinolojiyê de hatin gel hev roja çaremîn a Mîrcana Çand û hunerê ya şaredariya Tetwana Bitlisê ji bo çalakiyên jinan hate veqetandin. Di çalakiyê de atölyeya jinolojiyê hate li darxistin. Ji atölyeya jinolojiya Aynur Sarıca di atölyeyê de got em li dijî dîroka xwe ya hêla zilaman ve hatiye nivîsandin derketine û me dîroka xwe nivîsandiye. Niha li Kurdistan û gelek cîhanê perwerdeya jinolojiyê tê dayîn. Bi vê yekê jinolojiyê xwe birêxistin kir. Em ê peyama Birêz Öcalan ji bo jinolojiyê esas bigirin û xwe bêhtir birêxistin bikin. Ayla Akatata jî destşan kir ku divê jin bi hevra xwe bihêz û rêxistin bikin û got divê zihniyeta me êdî ji nava jiyanê werê avêtin. Di dîrok û hukukê de em tiştekî aîdê jinan nabînin. Me lêkolîn kir ka jin di ku dera destûra bingehîn a nû de cih digire. Me got gelo ma jin ne hemwalatîne. Ma di lêkolînên hukukî yên dewletê de jin qet nabin. Jin nîviya civakê ne û mafê wan nîne. Heta ku jin ji bo ket hebin nasname û her wiha têkoşîn dê kesek ji bo jinan hewl nede. Atölye bi nîqaşan ser jinolojiyê bidawî bû. Mîrcana Tetwanê em jin ji bo pêvajoyê amadene Mîrcana Çand û hunerê ya şaredariya Tetwana Bitlisê di roja çaran de dewam dike. Di roja çaremîn de duh ji bo jinan çalakiyên cuda hatin darxistin. Yek ji wan çalakiyan panêla jinan û geşta li Nemrûdê bû. Aktivîsta têja jî tevlî vê geşteyê bûn. û gotin em di pêvajokê girîng re derbas dibin divê jin, ciwan û hemû kes bi taybetî jin xwedî li pêvajoyê derbikin û ser bixin. Piştre jî şîlan dora û pinar aydinlar derketin ser dike. Çalakî heta derengiya şevê domiye û bi girêdana govendê bidawî bû. Eşkere bû ku pêwendiya Wezareta Parastinê ya Sûriyê yekser bi kuştina Alewiyan re heye. Ajansa nûçeya Reutersê roja duşemê raporek lêkolînê ya berfireh weşand. Li gorî raporê li bejaya Laskiya û Tartusiyên Sûriyeyê meha adarê di komkujiyek pêkatiye. Di vê komkujiyê de nêzî 1500 sivîlên Alewî hatine kuştin, bi dehan kes jî wenda bûn. Li gorî raporê êrî ji aliyê 12 kometçekdar ve hatiye kirin û teva jî girêdayê Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê ne. Rapor dibêje komkujiyê li ser destwerdana berdevkê Wezareta Hasan Abdul Gihanî radiweste û dibêje di raporê de tê gotin ku Gihanî li ser êrişê li Şablehê gotina bila Xwedê we xelat bike bikaraniye. Rapor behsa fermandarê Tugaya Sultan Süleyman Şah Amşad Muhammed Al Jasım Abu Mahşa jî dike. Rapor dibêje ev koma çetek û weke Tugaya Osmanî tê naskirin girêdayê Anqerê ne û li 10 nokteyên cuda nêzî 900 kesî kuştine. Tugaya Sultan Süleyman Şah El Amşad û Tümena Hamza El Hamzat li 8 heremên cuda tevgeriyan û nêzî 700 kes kuştine. Her wiha çeteyên Çeçen, Özbek û Partiya İslamiya Türkistanê ku girêdayî Mîta Tirkin li heremên Arza û Banliyêsê nêzî 500 kes kuştine. Di raporê de tê gotin ku Wezareta Parastinê yê Sûriyeyê ofîsa serokkomariyê û servîsa ewlekariyê ya giştî bersiv nedane pirsên Reutersê.
Trump pêkanên li Sûriyê rakirin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump bi biryarnameyekê pêkanên Dewletên Yekbûyî Amerîkayê li ser Sûriyê rakirin. Sekreterê Çepemeniya ya Qesra Spî Caroline Lavand diyar kir ku biryar bi armanca teşvikkirin û piştgirîdayîna Rêya Welêt a ji bo îstikrar û aştiyê hatiye dayîn. Serok Trump 13 gulanê di serdana li Riyadê de ragihand bû ku Dewletên Yekbûyî Amerîkayê pêkanînên xwe rakirine û wiha gotibû. Em daxwaza şansê mezinahiyê bide raydarên nû yên li Şamê roja piştre di meha kanûnê de bi Serokkomarê Demkiyê Sûriyê Ahmed El-Şara re hevdîtîn kiribû. Hêjayî gotinaya Wezartekarên Derve ji bo parastina sivîlên li Sûriyê di çarçoya kanûna Sezar de muafiyatek dabû. Ev kanûna sala 2020 nedî jî hemû rêxistin û şîrketên ku bi rejima Beşar Esad re hevkarî kirine pêkanînên giran pêş dîtin. Droneyek li kampekê Êzdî lê neket dibistana kampê bi temamî şewitî. Droneyeke ku nehate tespîtkirin bêyakî ye duh bi şev li kampa Dêrkarê ya Zaxoyê ket ku şêniyên wê civaka Êzdiya koçberbûyî ne. Di bûyerê de ku agir bi dibistanê ket tiştek bi kesî nehatiye. Nehate zanin bê drone ya kîjan welatî yan jî kê ye. Duh bi şev her wasê drone li parêzgeha Kerkûkê jî ketine. Belê godan je me çend saat yazı peşkeş kirin ana xatirê we dem baş.